بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sura Ad-Duha, jutro. S imenom Allaha svemilosnog milostivog, tako mi jutra i noći kad se utiša, gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo. Ahiret je zaista bolji za tebe od ovog svijeta, a gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti. Zar te siročetom ne nađe, pa ti utočište dade? I zalutalim te nađe, pa te uputi. I siromahom te nađe, pa te bogatim učini. Zato siroće ne okahari i onoga ko traži ne odbij i o blagodati gospodara svoga kazuj.